rakkoon addaa warri lammiilee Itoophiyaa keessa jirtan rakkoon addaa yoo isin bira ga'e please lakkoofsa bilbilaa qonsilaa Itoophiyaa kanaan bilbilaa isin jedhan ida'uu 96 45 71 66 bilbilaati rakkoon jechuudha rakkoon ashamaa jira jirtanii kabajamtoota keenya hordoftoota keenya dhidhaatii kan hordoftan sun hunduu nageenya Waaqayyoof jaalalli keenya sin bira haa ga'u kabajamtoota keenya egaa hordoftoota keenya akkuma samuuna kana ilaaltan Beerut keessatti waraanni Libaanos fi Israa'el gidduu jiru jechuudha baay'ee uummata miidhaa jira gamoo baay'eetu gadi caccabaa jira akkuma argaa jirtan akkasumas immoo aroonnoo maal akka jedhee isin agarsiisu akkuma argaa jirtan miidiyaa irratti ispeeshaalii dubartoonni yookaan immoo lammiileen Itoophiyaa kan Beerut keessa jirtan bakkuma jirtanitti rabbi isin eeguun jedha keessi koo baay'ee nagadisiisaa jira dhugaan isin jedha wannan ani isinitti barbaade amma jechuudha wantan ani viidiyoo isinii hojjechuu barbaade maalidha wanta lamaafan dhufe tokkoffaa lammiilee Itoophiyaa idaa'atee jechuudha karnaanoo uummata 500 kanatu jechuudha du'e sammuna kana keessa jechuudha guyyaa 3 arfan kana keessatti san keessaa jechuudha daa'ima karnaanoo 50 kan hin ta'a jechuudha daa'ima karnaanoo kan du'an jechuudha daa'imoolii baay'eetu dee as keessa kan lakkaa'ame haga ammaatti daa'imoolii kara naannoo 50 kan hin ta'a so gadda baay'ee natti dhagahame akkuma argaa jirtan gamoo baay'eetu gadi bubbu'aa jira gamoo baay'eetu fashalaa'aa jira akkuma argaa jirtanii ani baay'ee gaddee jira dhugaan isin jedha Itoophiyaa waraanni jiru Itoophiyaa keessa bichaa osoo hin ta'in addunyaa irratti bakka fe'e jechuudha Senegaal ispeeshaalii akkuma argaa jirtan waggaa 3 duratti Sooriyaan akkana taatee turte amma inni kun immoo isa lammaffaadha so bakkuma jirtanitti qonsilaan Itoophiyaa kan Beerut keessa jiru jechuudha ispeeshaalii lammiilee Itoophiyaa kan taatan dhugaan isin jedha lammiilee Itoophiyaa kan taatan bakkuma jirtanitti rakkoon addaa yoo isin bira ga'e rakkoon kun miidhaa humna keessan ol yoo ta'e bilbila kanatti fayyadamuu qabdan jechuudha ida'uu 96 15 46 71 66 kun qonsilaa Itoophiyaa Beerut keessa jiru please bilbilaati even rakkoo addaa keessa yoo jirtan miidhaan kun yoo isin bira ga'e bilbila kanaan bilbilaati akka isaan isin birmatan isin jedha qonsilaa Itoophiyaatu kana bilbila kana isin teechise jechuudha ida'uu 96 15 46 71 66 please so bilbiltan jechuu barbaaditan isin galee bilbilaati isin birmatanii isin biraan gaanii WhatsAppidhaanis bilbiluu hin dandeessanii bilbila kanaan qaxxataa billeen bilbiluu hin dandeessan jechuudha bakkuma jirtanitti warreen lammiilee Itoophiyaa taatan rabbi isin bira haa dhaabbatu lammiilee Itoophiyaa bichaa osoo hin ta'in lammiilee Beerutillee kan ta'e rabbi isaan bira haa dhaabbatu baay'ee nama gaddisiisa kun egaa kun cubbuu keenya walumaa galatti maal jenna sirra rabbi kana al tokkoon jechuudha tasgabbeessuu hin danda'a garuu nu hunduu rabbitti kara rabbitti hin deemine dhugaa baay'ee nama rifachiisa bakkuma jirtanitti rabbi qabbana isiniif haa buusu isa kana jechuu barbaaditan firoota kiyyaa baay'ee keessi koo gaddeetan jira dhugaa tiiktookii ilaaluun baay'ee nama jibbisiisa so dubartoonni Beerut keessa jirtan bilbila kanaan bilbila okay rakkoon kun yoo isin bira ga'e please እሺ ሰበር ዜና በሊባኖስ ቤሩት ውስጥ ያሉት ማንኛቸውም ነዋሪዎች ጦር አሁን ልንከፍት ስለሆነ በአየር ላይ የተለያዩ ጥቃቶች ልናደርግ ስለሆነ አሁኑኑ ለቃችሁ ውጡ እያሉ ነው። ስለዚህ እናንተም ቤሩት ሊባኖስ አካባቢ የሚኖሩትን ኢትዮጵያዊ የምታውቋቸው ሰዎች ካሉ አሁኑኑ እንዲለቁና በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ንገሯቸው። ማንኛውም የምታውቁት ኢትዮጵያውያን ካሉ በዚህ መሃል
ከባድ አይነት ጉዳት እንዳይደርስባቸው የምትፈልጉ ከሆነ ወቅት ስለ ሊባኖስ የተሰሙ 3 መረጃዎች ቢቢሲ እንዳሳወቀው ከሆነ እስካሁን ድረስ 558 ሰዎች ህይወታቸውን በኤር ስትራይክ ወይም እስራኤል ባደረገችው የአየር ጥቃት ሊያጡ ችለዋል። ከዚህ ውስጥም ወደ 50 የሚጠጉት ህፃናቶች ናቸው። እስራኤልም በእነዚህ ቀናት ውስጥ ወደ 1600 የሚጠጉ ታርጌቶችን ወይም ቦታዎችን በአየር ጥቃት መታለች። እነዚህም ቦታዎች የተመረጡና ሂዝቦላ ይገኝባቸዋል ተብሎ የታሰቡ ቦታዎች ናቸው ብሎ ተናግረዋል። ከላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ በሳውዘርንና በኢስተርን ሌባኖስ የሚገኙ ሰዎች ቤታቸውንና ንብረታቸውን እየጣሉ እየተሰደዱ ይገኛሉ። ታዲያ አብዛኞቹ ንብረታቸውን ሳይዙ ነው የተሰደዱ ያሉት። ነገር ግን ቁጥራቸው ትንሽ የማይባል ኢትዮጵያኖች ቤታቸውን እንዲጠብቁ ወይም በቤት እንዲቆዩ ተደርገዋል ተብሎ የተነገረ ይገኛል። የተለያዩ ቪዲዮዎችም እየተለቀቁና የተላኩልኝ ነው። ሁለተኛው መረጃ ደግሞ ካልሰማችሁ በትናንትናው ዕለት የኢትዮጵያ ቆንጽላ በቤይሩት አንድ መግለጫን አውጥቶ ነበር። ይህም መግለጫ 4 ነጥቦችን የያዘ ሲሆን ሙሉ መግለጫውንም ከላይ ያስቀምጥላችኋል። የመጀመሪያውም ነጥብ በአብዛኛው ጥቃት ኢላማ ሊሆኑ ይችላሉ ተብለው ከሚታሰቡ ቦታዎች ራሳችሁን አርቁ የሚሉ ሲሆን፣ ሁለተኛው ነጥብ ደግሞ ከሊባኖስ መንግስት የሚሰጡ መረጃዎችንና አቅጣጫዎችን መተግበር ወይም ማክበር አለባችሁ ብሎ ተናግሯል። ሶስተኛው ነጥብ ደግሞ አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ የበለጠ እየከፋ የሚሄድ ከሆነ በቀጣይ የምንወስዳቸውን እርምጃዎች ይፋ ስለምናደርግ የቆንጽላ ጄኔራል ጽህፈት ቤቱን የፌስቡክ ፔጅ የሚለቀውን መረጃዎች በየጊዜው መከታተላችሁን እንዳትረሱ ብሎ ተናግሯል። አራተኛውና ዋነኛው መረጃ ደግሞ ማንኛውንም የከፋ ሁኔታ በሚያጋጥማችሁ ወቅት በቆንጽላው ቀጥታ ስልክ ቁጥር ማለትም ይህን ቁጥር በረም ያዙት +961 54 67 16 6 የሚለውን ቁጥር ሴቭ አድርጉት። በዚህ ስልክ ቀጥታ በመደወልና እንዲሁም በዚህ ቁጥር ዋትስአፕ ላይ መደወል የምትችሉ እንደሆነ የቆንጽላ ጽህፈት ቤቱ አሳውቋል ማለት ነው። ይህንንም ሙሉ መልእክት እንግዲህ ከላይ ማስቀምጥላችሁ ይሆናል። እናም ብዙ ቪዲዮዎች እየተላኩልኝ ነው። ብዙ ሰዎች ግራ መጋባት ውስጥ ናቸው። ነገር ግን ስልካችሁን አጥብቃችሁ በመያዝ ማለትም እንደዚህ አይነት ጥቃቶች ሲፈጸሙ አይዲኤፍ ወይም የእስራኤል መንግስት ወታደሮች የተለያዩ ሜሴጆችን ከእንደዚህ አይነት ቦታ እንድትርቁ ይልኩላችኋል። ለበለዚያም በሬዲዮም አናውንስ ያደርጋሉ ወይም ይናገራሉ። ነገር ግን በተቻለ መጠን እናንተ ከእንደዚህ አይነት አካባቢ ወይም ጥቃት ይደርስበታል ብላችሁ ካሰባችሁት ቦታ ራሳችሁን ማራቃችሁን እንዳትረሱ። በተለይ ይሄ ችግር እንደሚመጣ አውቀው ማለት የሚያሰሯችሁ ሰዎች ቤታቸውን ለቀው ሲሄዱ እናንተም ብቻችሁን ጥሏችሁ እንዲሄዱ አታርጉ፣ አትፍቀዱ። በተቻላችሁ መጠን ከነሱ ጋር መሄዳችሁን እንዳትረሱ። አሁንም እየተከታተልኩኝ አዲስ መረጃ የሚወጣ ከሆነ ለእናንተ ማጋራችሁ ይሆናል። አይሆፕ ትናንትና የሰራሁት ቪዲዮ ጠቅሟችኋል ብዬ አስባለሁ እናንተ ጋር ከደረሰ። የመጨረሻው ምክሬ ደግሞ አሁን የምንዝናናበትና ሌላ የሚያዝናናንን ነገር የምናይበት ቦታና ጊዜ ላይ አይደለንም። እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን እንዲደርሳችሁ እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን የሚያቀብሏችሁን ሶርሶች መከተልና ፎሎ ማድረግ አለባችሁ። በተለይ በፌስቡክ ላይ የሚወጡ የተለያዩ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ ዜናዎችን በመስማት ራሳችሁን አፕዴትና ዝግጁ አርጉ። ይህንንም ቪዲዮ የምንመለከት ሰዎች በዛ ሀገር ለሚኖሩ ወገኖቻችን ጸሎት እናርግላቸው፣ በጸሎታችን እናስባቸው። አይዟችሁ፣ መድኃኒዓለም ከእናንተ ጋር